I Manga the Commissar. So we're about to do an interview now Oscar Makam. So if you haven't subscribed to the channel, please subscribe to the channel and please interview no blind. The first time that I heard this music, I was so offended. Why Damana blind so Maran can claim no. So this interview it's your one I hear interview. It's one I know. It's a good I am Jan Magam. I never forget. If I'm selling Toman Kuna Oscar Makam. Kuya Oscar Makam, Iman Oscar Makam. Oscar Makam, Lukuyaka, Leshibukan Changoy, Ikulan Victor Makam, Kusukatama, Imana Patroni, Nashaluza, and Semati Phineas Makam. Aye. See, Osi, Shoutambi, Mitri man, ku mascot, Ngani Kikashine. Mitri man, ku mascot, a Miss Bonerin. Agnamulan and the mascota. This is the answer and then you carry while Scopula Clan in Jamina say, Lugula National Clan in Jamina, Singan Jangara, Makelana, very at the time logo, Vala Blash of Shanghai, and Scatu comes at the Munia, who comes to the Mination, and when we die, now store sign, Navel. Say, Nigam City Selendago. Logunda, a Tegalama, a Wimbelere. Ecolo in the school in Carotala. Logivaga June, Bugamina Magazine because Hala I studied the sim, Ala Shashkol. So Mkarotala Askumakasher in Della Leo, Nizamifica Langa, Namusakunga, Shanganamu was student, got a one recorder. Then Nivani Nifonalana, Najiwan, but Solmaka, Kualaga 2007. Then we record album Sungu. Album Liainga, Tekanyana, Karanyana, Guayuma, and Lagoyamba Asinyaulang, Louis Title or Amakete, even Nazamak City, Velego, Akungarana, Nashkol, Saman Bakashona, Sham music, Umegutera, Skawan, Anofika, Sukela microphone, Ni Belela, Situala Sherka, Shake, Carvalua. Okay. See, I'm saying that I'm going to round time. Because I am Steve no msamimtra na Juan. Mifiki njani ka Juan imana ngam hlohlotela ku miya ka Juan. The challenges leti mi nga hlangana na tona loko ma sungula leti mi nga sweswiwani mi ngo sweswiwani a swa ha ri nchumu. Okay, ku ri na misongo nyana la ka va Shimoza. Shimoza a yi album ya sungula ka Juan. Kahle aka ha ri demo loko ni twa. And then anga tivi kujiwani vatlanga voxe ani byela kujiwani vila hasi ka DJ Khwai so xin'wana ni byela Khwai ku ri ku mbala ku na michini ya yena le ka rona then va hi fonelana na Jiwani ni ya fika ka Jiwani ni endla demo ni jika ni vuya kaya swi tekangi 5 days ni tlhelele ni ya recorda ni heta album yo sungula na album ya vumbirhi swi vitana hi tirha swin'we na Jiwani. Okay, sinta ndaveya ngopfu ka nkarhi wa sweswi. Mi hlangana njhani na Red Boy? Okay, Red Boy loko hi hlangana ni sungule ku fonela ka album ya volume 3. Se a ri June hi nkarhi wa kona. Swi tala ni nga fika loko ni endla volume 4. Ni va ni fonela ku hayi kona ni kona. Ni ve ni ya sungula ku va hi vonana ka vona. Hlangana kwala xitarateni ya fika kwale record fika hi tirha album ya volume 4 leyi a ni sungule ku yi tirha na Dingani David Makhevula se a ni fanele na yi hetisa kona hi swin'wana swi nga tshika swi tiendlekileni kwala xikarhi se vi ni yi hetisa kona kusukela kwalano ku fikela namuntlha ha ri ku swin'we na sweswi. Okay. Se na ku yingisela album ya n'wina sweswo swi nga endla nga sweswo ku swa hlangana ma tiva nhova ne ku kula ka n'wina mi reseni timbuti ku na risimu rin'wanyana ku n'wanuna hi ko n'wanuna hi ya swi olovi ma tiva nhova ya ni reseni swinene timbuti. Okay se nhova
la ku zama ku twisisa ku Xitsonga lexi mi xi vulavulaka, Xitsonga lexi mi xi yimbelelaka xi huma kwihi. Mi xi dyondzi nhoveni kumbe Xitsonga lexiwani mo xi mama xi huma kwihi Xitsonga lexiwani ku na risimu rin'wana ro vulavula hi ku rhokoja ni ngini swi twa kwalaho ku hayi Xitsonga lexi xi enti ngopfu. Xitsonga lexi mama loko ni ku nhova ni vulavula hi a ni nga vuli nhova leyi a herisela ka yona. Loko ni ku va na vanhu a ni vulavula hi le Joni a hi le kaya ra hina hi le nhoveni ndhawu leyi kahle kahle. He vana ma swi vona mi ra hina hi mi twisisaka ngopfu. So tinsimu mo tsala, tinsimu mo lorha kumbe tinsimu mi swi endlisa ku yini loko mi kha mi tlamba tinsimu, vutlambi bya n'wina mi tlamba njhani tinsimu? Risimu na tsala na sweswi ni swi vonaka masiku hinkwawo na swi kota ku va na endla risimu hi swona, na pfa nkarhi wun'wanyana ni tlele mi kuma ku ni lorha ni ri ku phefumeni mi kuma ku risimu ra ni ri yimbelela ni ri tivi ni fanele ni tsala hansi. Swi endleka hinkwaswo ka sweswo mi swi vutisaka. Se ku na tinsimu ta Reframani. The first time I heard your music, loko ni twa risimu ro sungula ra n'wina a ni twi hi milorho mara se loko se ni nge tlhelela ndzhaku ni yingiseta album leti nge le ndzhaku ni swi twa ku na risimu rin'wanyana man Reframani ri ta hi kwihi risimu leriwani? 2007 yaleyo ni ve ni siyiwa hi mutswari, so loko ni ri yimbelela ka volume 3 a ni ti byela ku swa mina se mara ndza kuma ku hi tele hi ka xiyimo lexiwani se ni kota ku va ni ri endla ni ya mahlweni ni kha ni accommodate vanhu hinkwavo na hi ku ya hi seketelo lowu ni wu vonaku loko ni fanele ni endla album va ri lava ku ri va ri kona se ni va ni kha ni endlela vanhu hinkwavo mara normally i swilo leswi ni swi tivaka swin'wana ni nga hlangana na swona. Se hi mhaka leswi mi nga hlangana na swona se na timhaka ta xigangu rapela hi swi kona mi hlangana na swona? Timhaka ta rapela a hlanganaka na tona i ku va ni ringeta ku lemukisa van'wanyana vanhu ku u ta ku wa ha tsakeli ku endliwini na xigangu xexo xa xiphatisefo u ti tlelelini yena ku lava ku va na xitulu xa ku va yena a tshama laha mutini ku u le ku onheni ka yena swi va swi nga ri kona hi nkarhi wolowo se swi lava ku hi ti vonela ku vuyisa swigangu a tindlwini ta vasati va hina. Swa tshamisana. Se a hi teni ka Xitsonga ku na marito man'wani nga matwa ni swi vuluka risimu ri rabela ku u fida njhani ntshungu wa tiko hi ximbutani xo onha swi vula yini? I ku mi nge rhambi tiko leri ka mi lamula leriwani mi ku na nyama ya dyiwa le hosini mi dleye mbuti ku va ta ringana. Loko ni ku n'wi fida njhani ntshungu wa tiko hi ximbutani xo ondha a hi vulavula hi muholo wa yena. Muholo wa yena wutsongo hambi la kaya a wu ringani swona se swigangu u swi kotisa ku yini? Hayi mi tini hosi. So ka music wa Xitsonga ne i cini lexi mi hlohlotela because music wa Xitsonga wa tika swinene swi la munhu loyi a nga na mbilu. I cini lexi mi hlohlotelaku ku mi ku hambi swi ri tano na ha ya mahlweni ni phusha art ya mina? Okay, ku na vanhu va ku fana na Magaza, Mulweri, Zwizeka, Amonia vahlayini vanhu lava ni nga va hlayaka ni va heta hinkwavo mara Hotpot crew hinkwayo yi ni endla ku ni va na matimba ya ku ya mahlweni ni dyondzisa van'wanyana vanhu leswitsongo mi ni nga na swona ivi ni hambi a ri ye Red Boy u endla ku ni va na matimba ni kota ku humesa leswi ni nga na swona. Se mina support yikulu kusuka ka Hotpot leyi swi vulaka ku hi ku ya hi n'wini ku mi sungula laha ka G1 a mi nga ri na yona a ni zami ku tshivela mbilu na la ku twisisa. I ku loko mo swisisa kahle a ku na n'wana a nga ta tswariwa va suka a famba u fanekele a kasa a tela ende ku va a famba ku fanele ku va ku ri na lava n'wi tiyisaka. Se na ku diyisiwa loko mi nga kuma leyi ma ku appreciate. Swinene a ni fanele ni tshikini kumbe laha ni nga kona ni fanele ni nga si fika loko a ku nga ri ku seketelo lowu ni nga ku kumeni. Okay, a hi yeni ka timhaka ta maxaviselo hi kwihi laha n'wehe mi tsakelaka ku fika kona and how do you deal with criticism because music wa Xitsonga wu tele ngopfu hi
hi ku sandana na ku vulavuriwa se sweswo mi dila njhani na swona tanihi artist na timhaka ta maxaviselo how do mi tsakela ku tikuma mi fiki kwihi tanihi ntlambi? Loko u cha music u nga sandiwi kun'wanyana a wu nge kuli. Se loko va pfa va sanda ivi na ho swi twisisa swilo leswi va swi vulaka u ta kota ku cinca ka swona. Loko hi ta ka timhaka ta maxaviselo a ma sasekangi swona ngopfu ma yi tiva self marketing yi tika ku fika kwini ku swi ta hala ka business a ni na lomu mi nga ta kota ku fika kwini ko va lavaya va kota ku tiyisela ku hi nkarhi wo karhi ta va kona ndhawu na so ti kota ku va ti va fikela ti-CD. se loko mi tlamba tinsimu swi nge endleki lava va kusuhani na n'wina va tin'wanyana ti nga va rahi tinsimu swi endla nga ri to kombiwa vona. How do you deal with such incidences loko se vanhu va twa hi nga ri tinsimu letiwani ti tlambeliwe mina? Ngoma yi fana na verse wa yi hlaya yi va kha yi byela wena so lava vo taniyani a ni va entertain ngopfu because hi hanya na vanhu ni vulavula na vanhu a ni vulavuli na swinyenyani kumbe magungu hi ku ni vulavula na munhu swi boheka ku fika swi hlangana na munhu ku fana na latest album bolweni ku ni pfale un'wanyana ku va ku va vi va n'wi kayidza va lava nga n'wi kayidza ku na risimu ro karhi i nga ku vula mina ene a ku na vito ra munhu ndzeni ka risimu ko va hi ku mahungu lama loko u fika u ma hlela kahle u swi kuma ku ya lama ni fanela se munhu a hela a twa nga ri mavula yena. ya sweswo swo tani mi dila na swona njhani ngo loko mi kha mi endla album swi nge endleki loko mi tlamba risimu ma swi hleketa hi nga ri leyiwani ta twa nga ri mi ti phusha njhani ku hayi risimu leriwani ra fita ku va ka album mo ni ri endla mi swi ri tani? ma heta risimu mi nga swi langusangi ku na makhelwana a nga njhani kumbe mani a nga tlhelo ka n'wina ri nga fika ku ri vulavula na yena mara loko se ri helini mi tshama mi ku mi twa leswi vanhu va ti-views leti taka kahle kahle ma swi vona ku endembelo ri n'wi hlaya exactly a mi nga ri ka yena i ku hi hanya kwala misaveni swi endliwa kwala misaveni swi endliwa hina vanhu. Mi nga hlamayo ti-question ti hlangana nini mani tsako mani se ni byeleni nga ri ni twa question yin'wana loko ha sungula i mani inspiration ya n'wina i vo mani lava mi languselaka vona i vo mani lava nga mi inspire ku mi sungula music i vo mani lava mi tsakelaka kumbexani mi nga fika lava nga fika kona i vo mani lava va mi inspire ku hi matsalelo na mayembelelo ma n'wina? Okay mani ku a ku ri Maswabi Muta handle ka Maswabi Muta na ha vona un'wanyana ko va hi ku la Dr. Thomas Chauke va nga fika kona i nga ku ni nga fika kona hayi ku ingaku mo ni ta fika kona ya ni ta fika kona loko ka ha ri na seketelo lowu vonaka hambiloko u nga hlayangi ku fika kona mara ni twisaka ku ya hi album vo tala lava va kha va thumbeka va sungula ku kuma music wa mina ku fana na mi nga wu kuma leti. So tanihi artist ya Xitsonga mi twa nga ri i cini lexi endlaku music wa Xitsonga wu inana wu nga fiki u nga fana na khale cause khale a va xavisa khale ka music wa Xitsonga a ku landzeleriwa ngopfu i music wo fana wa n'wina loko u veka cause mina ku twisisa ka mina music wa n'wina a wu na ntanga compared to leswi swi nga ka high rotation hi ndlela yo chavisa a no va roketela ka va ku tiso for vulavuriwa in terms of loko yingisela music na tinsimu tin'wanyana to tlanga kambirhi album to repeat kambirhi i tshika mara album ya n'wina u nga yi tlanga all over and all over se mi twa hi nga ri i cini lexi endlaku music wa Xitsonga sweswiwani a nkarhi wa sweswiwani wu va na ku tikeriwa concerning support na swilo leswi hinkwaswo compared to previous cause va Maswabi Muta va kota ku fika ka high rotation va kha va tlanga music waluwa se sweswiwani mi twa nga ri i cini lexi xi endlaku ku music wa hina wu tsandzeka ku fika la a wu fika kona ka nkarhi lowu nga hundza? Okay i ku sweswiwani ku na vanhu vo tala a va ha tibyelangi hi music wa Xitsonga why because leswi yimbeleriwaka swin'wanyana swi yimiseleki laha ku nga na vanhu vakulukumba so lava va nga tiviku munhu va lava ku rhanga va twa music so ku fika u ku ni xavisa CD swi tele ku va vinyadza ku swilo swa xichangana hi sweswiya hi nga swi tolovela
nanguti kumbe ri khompyutara ra yena a ti tlhokoyetelela ti rhuketelela vanhu a famba inani se i swo swi dlaya music wa Xitsonga. So lava swi tivaka na lava twaka hi vanhu va swi kota ku va va seketela hi mukhuva wolowo. Okay, so ka nkarhi wa sweswiwani hi tihi ti-artist leti mi twa ku nga ri kumbexani hi ku tsakela ka mbilu ya n'wina ka the next album mi nga tsakela ku tirha na tona ka nkarhi wa sweswi? Ka nkarhi wa sweswiwani kahlekahle ni ta rhanga ni vula so lava ni tsakela ku tirha na vona ni tirhi na vona hi nga ha tirha ku ya mahlweni. Un'wana a ni lavi ku tirha na yena i Mayana mara ni hlulekile hi ku ya hi lava a nga na vona. A ni hluriwangi hi yena ni hlule hi lava a tirhaka na vona. Loko swi ta hala ka swo xava hi tsandzani kwalano. Oh see ya na sweswo ti-artist ta Xitsonga ma chajana loko mi featurana? Ti-artist ta Xitsonga i ku ti-artist hinkwenu ha chajana mara ku na machajelo man'wanyani ma kumeka ma nga ha swi endla nga ri se ni ta ku ndzi nga album se hi swo swi kotaka swi endla ku hi kumeka hi nga tirhi swin'we loko swi fika kwalaho ko taniya. So na ku twisisa swa ti-social networks swi vutlambi bya n'wina swi tlakuse ku fika kwihi? Swa ti-Facebook, ti-Twitter sweswiya swi mi phusha ku fika kwihi? Ya ti-fans to tala ndi vona ngopfu ka Facebook ene ni pfumela ku loko ni vona un'we ka Facebook ku na loyi a nga n'wi byela hi Oscar ku na loyi a nga n'wi tivisa hi Oscar. So Facebook yi phushi swinene, social network yi tirhe ngopfu ku phusha music wa Oscar Makamba ku fika laha a nga kona namuntlha ni nga tivi ku u ya kwihi. Mituku ya kwale ku xinyori a nga fika kona u nga ti lumi yi kahle i positivity ka music. So sweswiwani swivutiso leswi ni swi vutisaka swi nga endla kumbexani vutswaka kumbexani swin'wana ti-radio stations letiwani ta vo MLFM, GCR, Mali FM i ti-challenges leti mi hlanganaka na tona concerning loko mi submita music loko ku ri mi tshame mi submita music ka vona hi swihi leswi swi langutekaku hi nga kumbexani va kokela vutsongo ndhaku kumbexani leswi mi hlanganaka na swona swi endlaku ku swi tiva ku music wa n'wi tlangiwa kwalaya? Ni va ni nga swi tivi ku lexi endlaku ku u nga tlangiwi i ncini. GCR va tlanga, Mali va tlanga, MLFM va tlanga no twa last album yona leyi va nga kota ku va va yi tlanga navusiku a ndzi se yi twa na nhlekani a ndzi se twa munhu a ku yi tlangiwa na nhlekani. Oh se hi sweswiya swi endla ku endla ku mi vutisa mani ku na risimu ra Sasa Card a va mi kombeli grandara wa tukulu hi khale u yi hlupha kumbexani hi yo a tele cause tinsimu ta n'wina previously loko ku ri mahlaya swilo leswi ni swi tsalaka ku na album ya Red Boy Mchangana liya a nga yi endla previously and a mi ri kona na ku na risimu rin'wanyana ra le taxini loko mi ri studio kwale ku hlangana yini kahlekahle tinsimu tin'wanyani ti tlanga ti na misawunyana tinsimu tin'wana i cini hi mood leyi va ku yi ri studio i cini lexi xi mi khutazaka ku mi swi kota ku mi endla risimu ra tsako mi endla risimu ra misava mi endla risimu ro vava ka album yin'we swi va swi endlisa cause na album ya n'wina ya sweswiwani ku na tinsimu to fana na vo Kruger a hi ri ku yingiseleni tolo na mina se loko nga khoma khamera leyi n'wanyana a hi endla leswiya swo hi tlanga tinsimu ta n'wina ne hi fika xikarhi hi stopa hi ku a hi gezeni ku ya humelela yini ka part leyi n'wanyana n'wana tata na swa yena n'wana tata na swa yena ivi hi hupa hinkwenu hala loko a hi nga se dya hinkwenu cause tinsimu ta n'wina hi letiya to i storytelling leya yo ku na first part ti ku endla u ti vutisa ku loko vulavuriwa yini se i cini lexi humelelaka a studio hi mood leyi va ku yi ri studio leyi endlaku ku mi kota ku hlanganisa tinsimu to hambanahambana cause van'wanyana loko va endla tinsimu loko ku riliwa album hinkwayo loko ku tsakiwa album hinkwayo kumbexana loko ku ri ka tsakiwa ku tlhe ku riliwa leto rila mi kuma mi ta phewanyana ku ta languta tsako mi swi vona ku hayi mood leyi ri laha ka studio lexi a ku ri tsako ntsena mara ta n'wina loko ku riliwa ka riliwa loko ku tsakiwa ka tsakiwa loko endla mafenya ka ku va na mafenya i cini lexi twaku xi ri studio lexi xi mi inspire ku mi endla swo taniya? I ku combination leyi ni nga na yona na Red Boy
i kahle ni titwa ni ri kaya kahle kahle swi fanele loko ni kha ni ti endlela hi lexi ni nga ri ku ndleliweni hi munhu kahle kahle loko ni ri laya that's why mi kuma ku swa ku swi va swi ri hi ndlela yaleyo i album ya Red Boy album ya mina ni tshunxekile kahle kahle loko ni ri na Red Boy se Red Boy u fana makwerhu ne yeah se se hi top 5 ya tinsimu ta n'wina leti tinsimu ta n'wina leti mi ngo leti ni ti bini letiwani ni loko ni ri yingisela hayi ti le kusuhani na mbilu ya mina Frama loko mo yi hlayela ku yi kangani yi nga va yi fika kwalomuya ka 5 ni tiva hinkwato yeah top 5 ni hlaya top 5 yena 5 hinkwato kahle a ni swi koti ku chuza kahle kahle ti-album hinkwato ti kumeka ti kha ti ni khoma kahle tinsimu ta mina yeah mara the best ni va na ri karhi Frama because role leri nga kusuhani na mina ngopfu okay Frama ku na risimu lerero i n'wana wa mina u za ni vutisa ku kokwani ve le ku hi ka papa swi hi rin'wana ra welaka ka line ya ri Frama ko va ku ni ti tshani kha ni ku ri Frama part 1 part 2 part 3 no ringesa ku hambanyisa leswiya swa ku va ni ku mhalamhala mali leri ya lera ra loko mali ya lahla siku rin'we ni pfupfula mali ni tlhela ni va lahla kambe ya wela kwalaha ka ri Frama na ya fana na xilonda xa anakanyo so tinsimu letiwani a hi ngo loko mi nghena because mo dliya ka tinsimu letiya ku fana ya masiku lama ku na part leyi mi nga vulavula hi ku sa ku ri karhi wo ni va hlatisa makondlo hambi moya u kha wa hanya u nge swi voni swa nyama hi ndlela yin'wanyana loko mi va kha mi ti tsala mood yi va yi ri njhani swa ha fanele masungulweni kumbe mi va mi kha mi tlamba njhe kumbe ku va ku ri na swin'wana then mi swi twaka loko mi tla tinsimu leti ku vava ka ha ri kona ka ku i ku na swi tiva ku ni nge helelani nga kona ku na swo tala vuton'wini leswi dingaka mutswari ene loko se ni tlhela ni langutisa hi ku ya hi vanhu lava a ni nexe ka situation leyiwani lava ni nga va tiviki va kona va nga xava timovha a ni na movha loko ni ku movha lowu venge kati va kona va nga xava timovha ni ringeta ku va ni accommodate na vona ku hi ku se va lovini movha leyi a nga xava venge hi kati okay se ni ta langalanga tshemi hi tin'we xifula xa vusiwana yeah xi vulavula hi yini xifula xa vusiwana ni tisa ku tiko rin'wana na rin'wana kona muti lowu munhu un'wana na un'wana a nga kula a wu vona wu titani na sweswiwani a wu vona ku hatitana ene a nga voni ku cinca ka wona a hi ku vo swi lava ni twisisa ku i xifula xa vusiwana xi nga vaba a wo tshamisa sweswiya ku na munhu a nga byaleriwa ku ta hlupheka ka le misava swi endliwe hi vanhu okay milorho a ku ngo va na leswi a ni swi lorini hayi mara ri fike ri hlangana na vanhu vo hlaya lava nga lorha swo fana na swona tanihi ku hi vulavula na vanhu hi leswi swa ku loko mi lorini n'wina a ma ha langutisi ku norho lowu vulavula hi yini ivi ni khale loko munhu a lorini norho a wu hlavuteliwa se n'wina loko mi lorha mi kha mi hlongorisiwa hi tinghala n'wina mi ya kuma tinambara mi ya ku bejini ende swilo leswiya swa vulavula malorha mi ri bojini ivi n'wina mi ya ku bejini sweswo beja ivi ku humelela rifu kaya mi ta tlhela mi ku a ni swi vonini okay leri rin'wana no ri vulaviti ma ri vulavula hi n'wansati loyi a nga yamba hi n'wana se mi famba mi consulta lomu maphokolo ya eko loko ni langutisini eka timhaka ta maphokolo na swihlangi swo tala swi nga lomu handle swi nga tiveki kumakaya ku na vanhu vo tala va nga ku hlayiseni ka swihlangi swo ka swi nga ri swa vona swi fika lomu na swi vabyaku swi handleka va ku xi laveka ku xa kambe ya kaya a kaya xi tiva hi mhana xo tsela papa xa nga tivi okay ku na mavun'u ya rhandzi ve hi hembelana ngopfu loko se xo xitimela lexi va nga xi xavangi ku papa xo ni vona rona ri ri ka high rotation ra ka album ya sweswiwani laya i cini xi nga mi endla mihleketa swilo leswiwani ma expose ma swi vona leswi hi nga twanana ka men's conference se a ma ha endli swona mi disa team mativa ku ri ni
va ku tibuleni na misa n'wana kuma yona yena vitana na n'wananyeni Mavuyisi Mavuya ntsena loko ndzi meka ka Facebook nkarhi wun'wanyana ni ri na topic na misa wun'wanyana hi yena loyi a n'wi vulaka se loko hi tshame siku rin'wanyani langutisa xitimela mara xi lexi xi nga yimbelisa vanhu a ku ni ta ku xavela xitimela xiporo ta pfunela ene a xi se xaviwa loko namuntlha na xiswona se ivi ku ta ngoma liya that's why ni ku nkarhi wun'wana na wun'wana ngoma ya ta ivi ni ri ku vulavuleni ngoma ya huma se ni swi hleketa ku kambe ku na timhaka leti ta ku ni ta ku xavela xitimela na sweswi a yi se xaviwa se swi vula ku mavunwa i mabulelo ya va rhandzana. Okay. Hi ku twisisa ka mina Xitsonga xa n'we xi yentini and eka nkarhi wa sweswiwani a van'wana va ri na mi-overrater but a swi na mhaka mara Xitsonga xa n'we xi too deep to that extent mina ku ku na laha Xitsonga xa n'we mi navelaka ku xi hindzisela kona ku nga ri ka music ntsena maybe ku tsala buku ku endla swin'wanyana leswi Xitsonga xa n'we xi nga ta lexi mi nga na xona xi nga ta kumeka xa ri kona because a va talangi lava Xitsonga va xi tivaka at least tin'wanyana ti famba ti teka na Xitsonga xin'wanyana mara loko u n'wi vutisa ku u vula yini na ye n'winyi a nga swi tivi yo swi vula hi ku u twa hi nga ri swi fambelana leswi a yimbelelaka swona. Okay, ngopfu kwala ka buku ingaku swo leswi nga ku laveni nga ku endla swona ka nkarhi wa sweswiwani mara la ka music ni twa xi kota ku va swi fikela vanhu hinkwavo a bukwini a hinkwenu ni kota ku hlaya mara ku twa hi tele hi tlhava. Yeah. So music hi wona mu fambisaku as first preference ne? Yeah. So Oscar Makamu ka artist letitsongo and tanihiloko mi ri kun'wanyana loko va mi hlamula ku lomu ka ti-Facebook va lava ku pfuniwa hi swin'wana na swin'wanyana ma hlamula kumbe mi twa hi nga ri mi za mi fika ka stage lexiya xo mi nga pfuna van'wanyani cause a hi kombela ku van'wanyani va ya vutisa ti-questions ka Facebook kusukisela tolo se swivutiso swin'wana hi nga swi kuma i ku xana Oscar Makamu u open to which extent ya ku a nga pfuna van'wanyani a nga yingisa van'wanyani ma yingisa kumbe ma ha yimeli stage lexiya xa ku se ni nga yingisa. Bindu ku hava artist leyi nga open ku fana na Oscar Makamu a ni tivi ku ni nga va ni ri na vanhu vangani va nga tshama va ni inboxa va lava ku pfuniwa va heta va nga ha fikangi ka mina a ni na studio mara hi ku ya hi leswi a va ku a khala ku pfuna hi swona ni nga swi kota ku va ni mpfuno ya na swi kota swo fana na sweswo. So mi open ka ti-artist yin'wana na yin'wanyana kumbe munhu un'wana na un'wanyana lava ku va a pfuniwa hi tlhelweni ra music. Se hi le interview ni te leyo se hi lava ku tlhelela kwale hansi loko ma ha sungula swa vutambi lebyiwani n'wana mani hi kwihi ku tikeriwa loko mi nga hlangana kona mi loko ma ha ri ntsanana futhi leswi swi nga endla siku rin'wana mi za mi ku hayi ni ta tshika yi ze yi va kona phati aka vutlambi bya n'wina loko la mi nge te hi nga swi leswi no endlela mahala ni ta za ni tshika kunene a ku ri yini lexi nga mi endlisa sweswo kumbe cani hi challenge leyi mi nga tshama mi hlangana yo tika ngopfu yi nga za yi mi tshuneta kusuhani na ku hayi leswa vutlambi leswiwani ni ta tlangela kule na swona. Okay, mhaka leyi nga tshama yi tika i laha ka ku pfumala swo xava studio xa hakeriwa ti-CD ti tsemiwa hi mali eku tsemi ti-CD hi mukhuva wolowo van'wani va lava ku nyikiwa kunene loko u hlayela mali ya studio na mali ya ku tsema ti-CD u hlayela mali leyi u nga yi kuma loko u kha u xavisa ti-CD u kuma a swi hlangani na nchumu sweswo hinkwaswo ka swona swi za swi fikisa laha ka ku why ni nga tshiki swilo leswi because swi ni costa yeah mara ku va na marito man'wana ma nga tshama ma ni khutaza ma nga vulavula hi nqambi ma swa bemuta va ku lava ku nga na nyiko a ku tirhi mali swa hanya album yo sungula a ni lava ku ya majiwa na yina hakerisangi na peni album ya vumbirhi i New Case loko a ku ri timhaka ta mali no sungula a ni ta va ni nga sungulangi ene loko ni fika ka G1 a ni fikangi ni ku ni hava mali kumbe ni na mali ni ta humesa
hi fiki hi ku vulavula ka hina hi twanana ku endlela na demo mali yi tata loko ni ta ku rhekhodeni then va ku hayi vuyani mi ta rhekhoda loko a ni se khoma ku vuyani mi ta rhekhoda a ni swi tivi ku swi nga la ku divert ku na vanhu vo tala ni endle interview na Joan rese langutisa ka ti-artist ta Xitsonga to tala ku ya hi leswi swi twalakaku ku ya hi leswi hi tivisaka sole ku twa i ti-artist na van'wanyana ivi ri Sol wa khola ni la ku mi swi confirm kumbexani ma swi ala n'wina sweswo na vumbhoni swi ya hi ku vanhu hi khomanise ku yini swi endleka mini ku Jiwani a yi kholi ku ri ku un'wana yi n'wi kholerile a ku na n'wi yimelela so na ni swi tivi swa ku khola ka yona kumbexani n'wi mi fela xivomo ku n'wana wa le kaya se kwele hansi kwele loko ma endla loko swi ta ka ti-events lava va organize ku ti-events leti mi kha mi ti attenda va mi hanyisana ku fika kwihi cause nkarhi wun'wana ti-artist before even event yi va kona yi huma yi ku hayi i nga ri swilo swa kona swi endla nga ri no va ku xaveleleni hi makhomelelo ma kumaku kusuka ka lava organize ku ti-event ku na xin'wana ni nga xi vulangi a ni na manager lero a ku na loyi a ni organizelaka ti-event munhu la kumekaku a lava mina u vulavula na mina loko ku ri ku a hi twananangi ni heta ni nga yangi so loko ku ri mi kholelana ma ha twananani loko hi nga ha twananangi a ha twananangi swi vula ku a ni nga yi ku ni ta jika ni ku mani a nga kahle hi leswi mi vengaka swona ende swi kahle ku loko munhu a ya ka munhu a humela rivaleni ku i ncini ngopfu lexi a xi lavaka okay endi ka sete ra swa xikolo se la ku nghena ngopfu ka timhaka ta personal swin'wana mi nga hlamuli loko mi twa hi nga ri kumbexani na CS va nga hlamuli hinkwaswo swa xikolo xikolo ni nghenile ni na yona grade 12 xi heleli kwala na xikolo xa mina okay ka ku teka ya sate ni tekini ni na vana vambirhi nhwanyana na mufana okay so i cini lexi mi tsakela ku yi byela vaseketeri van'we lexi xi humaka mbilwini ku na valava va nga se mi seketelaku va nge se va ku next because by this interview lexi mi a ni tsakela xo mbilwini ya mina i ku n'wana un'wana a nga ta yi vona even if a nga tshama twa music wa n'wina se ni twa nga ri yi ta va na ku navela ku tiva music wa n'wina i cini lexi mi va byelaka xona tanihi Oscar Makamu okay ka vaseketeri va mina i ku ni nge pfuki nakan'we ni va dyisi mahlahla ni nge tiseguli ni ta ti karhatela vona hi masiku hinkwawo tanihiloko na vona va kha va ni seketela kusuka timbilwini na mina ni fanele ni tirha hi ku hiteka ku na vo tala va ni fonelaka va lava ti-CD kumbe va ni hoxelaka mali endzhaku loko va ta va kumi tinsimu kolomu va nga tikuma kona ku vhele tindlela to kuma tinsimu ka nkarhi loyi hi nga ka wona ti tele ngopfu se loko va tikumeni loko va twa swi fanerile ku ingaku loyi a fanela ku n'wi khensa va kha va ni khensa ende na va lava nga ta hangalasa hi mukhuva wolowo kolomu ka tiburuku ti nga ti talela hambi ni to na va khensa hambi ni to yini loko a swi koteka a ta za va rhamba va ta studio va ta swi vona ku munhu u tirhisa ku yini maybe na ku ti cukumeta hi mukhuva lowu a va nga ha ta swi endla okay se okay nga tinsimu to tala leti ni nga ta vutisa hi tona Candy Crush Candy Crush ko va ri like ko va entertainment nyana mara a hi mhaka ngopfu ya entertainment ko va ku the way swi nga xiswona ka masiku lamawani a swi kota ku munhu a nga rivala na ku endla yini a ha ri mutlangeni ka game ku na dyondzo ku na ku hanyana phakati ku la munhu a yingisela a kha a pfula na mahina a kota ku vona na leswi humelelaka ku ya hi tifoni okay ku ya hi mina leswi nga swi yingisela a ni tshama ni twa risimu ro tikisela vavanuna loko mi ri yimbelela
se nga vula ku mi yimela ngopfu rixaka ra n'wina loko mi tlanga tinsimu cause hikwati va kha ti va yimelela ni ntwi na ku na wa sesi lawo o bomba hi mabutsu i sesi laya na lavo lava ti-Brazilian na lavo vo leka Lil Kruger loko swi langutisa kahle laya loko mi ku i manasati a va kahle a mi vula manasati kumbe loko mukokwani a mi vula va xinuna kumbe vaxisati se why swi tikomba hi nga ri n'we a mi tikisela ngopfu vaxisati a ni tikiseli vaxisati ri kona risimu ra mi va rhombu rin'we mi va rhombu rin'we a ri yima na hina ma swi vona ne a ri yimi na hina ve ri na khola vanhuna so na vo ni n'wanuna kahle kahle a swi easy ngopfu ku ni nga kota ku tikholela se mara ta swi ringeta swo fana sweswo ku na vanhu vambirhi se va nga vulavula hi swona ku mi pfa mi tikholelaka na se na kha na malangusa maendlelo ya kona ya ma pfumela ku mi tikisela ngopfu aka vavasati ne ya na pfumela sweswo. Okay. So out of your songs hi ri nga mi tikela ngopfu ku ri hlamusela ni twa nga ri kumbexani munhu sweswi ni nga ta na topic sweswiwani ni ku ni la ku vulavula kumbexani hi ku emapurasini ka vava ka tika mara ku ni ya swi veka njhani ni ku yini hi hi ri risimu leri nga mi tikisela ngopfu ku mi swi veka hansi. Okay, tinsimu hinkwato za ti fika laha mi fika mi ti twisa swona ni va na tsalini ku ringana ka 3 kumbe vo hina ka 3 ni kha ni ringeta ku swi veka hi ku hambanahambana ni gina ni ku mi ndlela yi ri yin'we leyi ni fanelaka ni yi tirhisa lero a swi olovi ku fika kona ku va ni tirha xitori lexi mi ginaku mi xi twa n'wina mi xi langutisa xi khomeka ni fanekele ni va na introduction body na conclusion. Okay, a hi nga sound a hi nga ta famba mi nge fambi mpfumawulo hi nga ya vulavula swi tele ngopfu futhi mpfumawulo lomi mi wu tlangaku why mi langi luwani and sweswo i cini xi hi mpfumawulo leyi kumekaka yi ri ka album ya n'wina cause ku na slow beat ni le ka Candy Crush slow beat ne na ku na swihlangano swa mina i slow beat and plus Candy Crush I'm sure mi tlangi before van'wanyani lava claimaku ku va ti na mpfumawulo luwa va wu tlanga ni mpfumawulo leyiwani mi langaku swi va swi endliwa yini ku i cini xi mi endlaku mi langa mpfumawulo yo karhi and hi mpfumawulo leyi mi va ku mi hlawurile ka ti-album ta n'wina. Loko na ha kula ni kha ni yingisela ho music a ni tiva ka album slow beat xi nga va xin'we ku ya hi loko ni kha ni yingisela ti-album leti a ti ri na slow beat khale ka volume 1 na xona slow beat xin'we so slow beat khale ka hi swi tlanga na hi ku loko u kha u endla risimu a hi hinkwatu vanhu va fanelaka va cina rin'wana hi cina hi ku tshama tin'wana u yingisela laha swi nga fika swi hi endla ku yina ni hi dlaya leswiya swa ku va na ti-remix hina van'wanyana a ni ri a swa ha ri kona because ku na lava chayaku ti-remix ntsena ti kotaka ku va va cina hi tona ku lomu a va cinaka kona se ta hina va ta yingisela va tshamile va kunguti ku cina lava cinaka va yingisela va kha va cina lava kotaka ku rila va cina va kha va rila. So mpfumawulo leyiwani mi langisa sweswo ya hi fanele accommodate vanhu hinkwavo a hi hinkwenu hi kota ku cina katara hi ka ti-instruments ta music mi rhandza ngopfu yini katara keyboard ti-drums kahlekahle ka music ni rhandza ngopfu katara taswa music wa mina u fanekele u va u ri na katara hinkwaswo na swi rhandza mara katara yi fanekele yi va yi ri kona ma swi kota ku yi chaya kumbe mi le ku dyondzeni okay a hi ka at recent incidents ta music wa Xitsonga ma swi tiva ku ve na ti-beef ku rhuketelaniwa ku na stadium loko endliwa ti-festivals minkarhi yin'wani a swi fika swi onhiwa because of sweswo swi humelela mi vona njhani mhaka leyi ya beef mi twa hi nga ri kumbexani ya aka music kumbe ya onha
kumbe njhani kumbexani kahle loko va nga onhi infrastructure ya ti-festivals mi vona njhani kahle overall timhaka ta sweswi mi twisaka swona bifi kahle ka lava yi endlaka kambe ni twa yi nga ri kahle that's why a ni yi hlohloteli a yi kahle yi endlaka ku music wa Xitsonga hi ti-artist ta Xitsonga hi kumeka hi nga ha tekeli enhlokweni i mhaka ya bifi tshama ku ri ka noyini yeah. Okay, so loko mi ri kwale studio se la mi ni believe ku loko vanhu va ri a studio a swi olovi hinkwaswo ma twisisa hambi Red Boy ku ri makwerhu a swi olovi hinkwaswo i cini leswi swi pfaku swi mi tikela kwele studio cause ku na artist Forget Makhehlele ne album a nge endla nga Red Boy this year because Red Boy a nga ri kona imani Buti Makhehlele Buti Makhehlele vete ku Red Boy a nga ri kona se mi ti byele njhani ku hambi a nga ri kona yi ta vuya swi ensukwini mina hambi nto ni vina laki loko mina ni ya Joni na Red Boy u a ya Joni sa ku ri hava ku Red Boy a nga kona ivi hamba ni ri Joni masiku lamani makuma ku vuya hala kaya a ni ta va ni endlile album loko u ti preparini hi siku rin'we swi kota ku heta album swi dyondzi ka G1 sweswo ku hi 1 hour 30 minutes a ni va ni hetini album leyi ni nga sungula kona se a ni voni ri problem yaleyo unless ku ri makungu ya ku va yena Red Boy a nga ha tlangi na mina swi nga koteka ku ni va ni ku Red Boy a nga ha ri kona kumbe ku ri makungu ya mina ya ku ni nga ha tlangi na yena Red Boy ni nga swi kota ku va ni ku Red Boy a nga kona le Joni mara loko ri ku hinkwenu ka hina ha swi lava ku tirha swin'we nkarhi ha fanele wo endla okay so hi swin'wana swa switori leswi hina hi nga ri ku ti-artist hi swi twaka swi nga ri ku tiyiswa ni ya swi tele ngopfu swi twiwaka hi von'we hina hi nga swi tiviki mara n'we mi kha mi tiva leswi nga swona ya okay so mi navela ku loko se music wa n'wi kula mi endla yini for music wa Xitsonga for music wa Xitsonga ku va ni kula ni ya mahlweni na i ku va ni nga tiseguli ku tiendleni ni nga tiseguli ku tisegula hi leswiya swo no ndla solanga ni hetini ni endlini no fanekele ni hi tekela ntirho wa mina okay se mi tshembisa ku na siku na rin'we mi nge pfuki mi tisi mahlahla na siku na rin'we swi nga hantswa ni ku na tshika ku ri ni humesa album njhe ku ni humesa album hayi ni nge swi endli sweswo no fanele ni humesa album leyi na mina ni titwa ku ni ri kahle loko yi nga ri kahle ni kahle ni nge a swi fiti ku ni swi yisa ka vayingiseri swi nge hi loko swi nga fiti okay so hi lembe mi tirha ka ti-album tingani mi tirha na ti-artist tingani okay i pfuka mi va artist mi tirha na ti-artist tingani and hi lembe mi va mi tirha ka ti-album tingani okay i pfuka mi va artist ni tirhe na Red Boy ni nga mu hlayi Red Boy swi fana na mina munhu ta pfa ni hlayi ku hi lembe na ti-album timbirhi cause mina na Red Boy hi tirha swin'we hi minkarhi hinkwayo ni va ni tirhi ka ti-album timbirhi ni tirhe na munhu wa ku fana na Buti Makhehlele ni tirhe na munhu wa ku fana na Sandile Chabalala mara ku ri ka album titoma ni titoma kumbe yini tiyisela wanuna yini ka tiyisela wanuna mara ku na risimu rin'wanyana mani mbirhi ra n'wina i Matamani hayi a ra mina a ni ri tivi a mi ri tivi ni tirha na munhu wa ku fana na Sandile Chabalala ni tirha na munhu wa ku fana na Xindende futhi ni Simteleni ni tirha na mfana lowa ka Xigombe General T Themba Xigombe ni tirhe na munhu wa ku fana na Solomon Mangani ni le ku tirheni na munhu wa ku fana na Roel Mavuya Tsema ni tirheni na munhu wa ku fana na Cobra Mashava mi nga mi kha mi n'wi tiva wala ka Mkhomo ni tirheni na Thumzile Maluleke lava ni nga va
va siya swi kuma ku ni nga vanhu va rivele. Se mi va kha mi tekateka yini ka vanhu lava hi xihi swikili leswi mi swi tekaka swikili swa nkoka leswi mi loko mi nghena studio na vona tivi na vuswikoti byin'wanyana? Loko ni nghena studio na yena munhu mina ni tirhisa leswi mina ni tirhisaka swona i ku va ni twa ku yi u lava yini. Loko ni kota ku tiva lexi munhu a ngo hi u lava xona hi endla lexi hi a lavaka xona. So swa mi olovela ku tirha na un'wana na un'wana? Mina ni olovela ku tirha na munhu un'wana na un'wanyana. Kahlekahle ngoma ka mina i xi swo olova mara loko ni lava ku endla risimu leri nga fuwa ni fanele ni ti nyika nkarhi. A mi pfi loko mi tshame hansi mi twa hi nga ri hayi Munsonga u ta heleliwa la a na ha swi tivi na ni ta yimbelela hi yini? Loko ku ri ku ma ha ri kona mo mi endlaka swo biha na leswinene loko mo yima ku endla hinkwaswo leswi mi swi endlaka ni kumbe ni ta heleriwa. Mara loko mi nge se yima ku endla hinkwaswo leswi mi swi endlaka ni nge heleriwi because ni va ni kha ni dyondzisa na van'wana lava nga ri ku swi voneni lava nga kule na swona. I vutomi bya masiku hinkwawo kahlekahle. Okay, so tinsimu ta n'wina i vutomi? Yeah. Nga swi vekisa sweswo. Okay, hayi mina khensa se a hi ngo mi nga ta ni buka ka social media ni kona i Oscar Makama. Ku tlhela ku va na page leyi nga Oscar Makama na Majivani Sisters. Ku na nambara leyi va nga fona ka yona ku kuma mina. Futhi nambara ya mina yi hangalake ngopfu laha nga ka social media laha nga hava hi laha nga yi laveki. I na ti-secret ya mina nambara 073 902 5578. Leyi n'wanyana i 082 052 6751. xo hetelela hi byeleni ku va ku n'we Majivani i vito ra vuhlangi kumbe cini? Lexi nga endla ku va za va ku Majivani loko ni endla album yo sungula yi tshame nkarhi wo leha yi nga ri ku humeni. Se a ni kuma kha ni yingisela music wa Comrade Chigeveka na risimu leri ra ku Majivani u ngo vuya vuyisa nhloko. Se risimu leri ku na vayisa van'wanyana loko va ta ka masiku hinkwawo hi xitalo va kuma ni ku ri chayiseni. Loko ni nga ri ku ri chayiseni va ku hayi Majivani va na thireke leri. Se va hamba va ni vitana Majivani. Se loko se ni fanekele ni humesa album leyi a ni ngo yi tshame nkarhi wo leha yi nga ri ku humeni ni ku na Majivani Sisters. Okay. Se Majivani va mi vitana hi mhaka ku mi teni na Majivani Sisters? Okay, I can see mos. Ku khensa mina swinene. Khensa ngopfu. Hayi.